limpieza aqui é importante para Kòrsou, para ter Kòrsou limpa e bonita e prevenir malesa. Tem opinião para motivo quando não quer correr bem de que leu, não prefere ter shushi de mundo of algo, para assim aqui, então que a maioria depois chega ne baki mais fácil. Ik vind het initiatief echt helemaal top dat mensen gewoon hier de afval weg kunnen brengen en dat het hier gewoon weggebracht wordt. En zo te zien is het een groot succes, want de bakken zitten aardig vol, dus ik vind het een goed initiatief. Ik kom hierheen omdat het in de buurt is, ik heb rommel in de tuin en ik moet het weggooien. Het wordt makkelijk gemaakt, een paar meter van je huis. Heel simpel. Turende, buta mana obra para pique shushi nang kutanta mirabou e door die notira, se você notira de mesmo não tá hanha para bater com pique. E men assim nós um ajuda outro para lugar que é mais limpo possível. Turende botar na parte, a mim tá querer ter essa iniciativa ando para nós botar nos lugares mais limpo também. Se você não tem possibilidade na mesma para botar shushi nang afo, waku kengu taku poriudabo of no lage shushi na maneira que não vai plama, ou assim nós podemos um manto para ter lugar limpo. Tipo pavo, cubo.